ti masakbayan. Insan, masapul a pirmaam dagitoy. Kasapulan mi di opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan dito? Masapol ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanan tidakkel agatan. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam ada kami ti aggunay para kan ka. Kasano apirmahak? Ket dakkel agatad day ta kayat tiyong erwa. Saan nakasigurado? No adda kasta at project apapanan ti kwarta. Basta pirmaam tapno malpasen. Kasapulan day ta tapno makagunay kamin. Ingka pa ikabil ijay library. Kita pa yan imbag. Ala, inakikabil. Ng pirmaam to. Ay, baldado ka lang, Rudan. Ano lakid di nga mumuna ya? Ay, buwisik kit di. At ay nawaga kagayim ko. Nagpaarami dak iti flyers. Ingka alaan, tapaiwaras mo. Anya ka di tilinaon ti flyers, sir. Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yo, sir. Sadot da amin na. Nangato matiitid ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kulakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanawag. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng ano, dag-apply, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yung amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumatan ti trabaho dito. Awan sabon manang. Aglaba ako mangam awan paglaba. Awan ka din? Ay, sapay basitan ti urnong ko. Manipod nag-close ti pagtrab-trabahuan mi. Pati gatas ni Dick. Basitan manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang recap di klinik a pagtrab-trabaho manang. Napan iti abroad di Dr. Abos mi. Awan gaya manang. Ada inyawad da kanyak ita iti ruar a flyers. Maipapanmat iti trabaho. Kitaam ano kayat mo? Sige, ading ko. Apayan nakasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatan ko iti gatas mo. Kan pagbayad dito'y boarding house tayo, anak. Ay, akpatiak ka di. Wen anak, amang ano didak awatan iti trabaho no sumurot ka. Saan abale, tadamot ni tita maana akadwam. Mapayak ka di jay, mami. Diyak amo anak ko, mansyon ti papanak, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Diyak pa'y amo anak ko. Amang ano nataangan, mabalin ka mo ti saan nagstay-in. Anya ti stay in, mami. Ti stay-in, agyan kay jay uray rabi. Ngam no stay out, mabalin ti agawid iti malam, kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pa'y mat, sir. Naiwaras ka numat amin di impawaras ko a flyers. Kaadwan namin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato matitid ko asweldo. Di mga sikaso kanya. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mat na naiwaras dagiti flyers. Sapay ko matada umay agapo. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar tigay. Amangan no aplikante dayjay. No aplikante. Siguradong agdoorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka miss? Uwan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yo. Ay, umunag ka, ading ko. Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot dito'y, manang? Wan, ading ko. May salaang ti amo ta dito'y. Lakay ka di? Wan no bakat? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Magpaasikaso ti may sa abaro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan anaungat. Kayat mo asawan? Naungat ti kung kunam abaro, manang? Anong sa mo na, ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw?
Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas dyan ni San Charles. Tapno siya kung tiagbalin na boss. Saan ka di ang pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon ang pinapanaw mo ti therapist na? Tinexacted therapist. Binalaga. Amo matgayam tinararamid mo. Kaya't masawan, di na amo asikat tinang balag. Nangaramatak iti sa bali a cellphone. Masapul nga awan therapist. Tapno duatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga bigat yo, sir. Anya ti sigod at trabaho. Nurse sa kiti privado a klinika, sir. Napan iji abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di talaga ti mayam ditoy. Wano da sa bali panggap mo. Sir, saan ka di nga kasapulan kayo iti caregiver? Wano? Da kayo ti ada sa bali a panggap na. Ada may nga anak ko, iso kayat ko ti maadaan iti trabaho para kan kuana. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa ka single mother. No adda anak mo ako nam. Anya ti kayat mo. Stay in when you stay out. Stay out ko nga, sir. Tapno saan kami nga agsinay ti anak ko? Okay. Ni manang Silvia ti mga ibaga iti trabaho. Inak pa iti silid ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayag ka din abaldado ni boss? Nabiit pa'y. Desperado. Ano adda umay dito Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga takas na ti tao. Oray saan da kukwa, kayat da atagi kwaan. Kunada at ikinabaknang kanong. Napuno iti agduduma asulisog. Adu ti agbasol da po iti pira. Agpay sumat kat diti na kunayong manang. Kaadwan akrimen ang mapaspasamak kat ada koneksyon na iti kwarta. Iso ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron ba nga agnanayon abaldado ni boss, manang? Di da ka di inyo man iti therapist, kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. No kwa, agpakadadan. Kumpleto mo ti usaran ti therapist, iti may sa asilen dito'y mansyon. Ngam no kwa kat agpakadadan. Adda ka mat kaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wan anak, may sa abaro ti boss ko, ngam baldado. Ay, anya ngay ti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangdigos, tasaan nga rod ang makapag na. Di gusam ti baro, mami. Awan ka di, mami, na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan ngamin unay ang makagunay ti ima na. Baldado ngamin, anak. Kasano nga ron ngay, no mapaniti kwarto na. Iti salas, kuno saan, iti kusina. Adda di pilid at ugaw na. Paiduro na ti di pilid at ugaw, no sanino ti kayat na apapanan. Ay, bak nang nga ron Wan anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami. Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay pailan. Awan serbi data at therapy room. Saan kayo arumbang asumuko, sir? Mamati ak ngagbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakam. At dapay nga tanam namak. Nabayag basiten, sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagit. Basta ti trabaho na ito, sir. Alis, sir, ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot siyo ti umuna aradradak iti face towel, sir.
Numarabdaradam ti bukod ko. Mabalin mo ti rumar dito iban mo. Ayaban ganito, inton malpasa ko. Tita, mabayag pa'y ka diya sumangpat ni Mami? Saan ko nga amo, dik? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni Mami na sumangpot. Ay, nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na At dapay gayam katulong na akadwa na iti mansyon na. Ay, tita, amom ka di ijay a mansyon? Malapsan numapan iti town. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa ti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Ay, dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Ta agaabay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anak digo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga therapy. Saan arumbang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsublipay nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya't yu kadi nakakulong kayo latan di ta dipilid at ugaw yu. Adda ka di amom, may papan iti panag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabita nga. Idoron ko ti wheelchair yu. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagiti imo na therapist. Kwarta laeng samat ti inalmanan dagi dyan. Ayan ka din ni Insan Baldado. Awan mo ti J Library. Amangan no adda ijaban niyo, sir. Adda kunam? Adda ka di manan caregiver na. Ayun, sir. Nabit pa'y. Piman mat a Baldado. Ay, kung gaya. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Ay, saan ko nga mo, sir? Apay adi na magkupaylakan ka. Tatawan mat amom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Nagtakas mo daytan nga assistant ni sir. Almanan nan samat ti kinabak nang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudan. Kasinsin na pa'y mangarot. Hello? Asino da ka di? Siyak daytoy, gayam. Ni Ami. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana. Amo, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito Ha? Ospital ko na? Wan gayam. Sige awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. O sige, Gayam. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbag taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo Imbag man, inanusam asinapol, Gayam. Wana. Amo, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay kan dito Ha? Ospital ko na? Wan gayam. Sige awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. Sige, Gayam. Ay, mabit lang, Gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, anda ka di pa ibagam? Kaya't kung nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam. Ti amok kat pimanawan ti boss mo doktor. May saak a caregiver, Gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diya nasaysayaat no iti ospital ti pagtrabahwam?
Saan kat amay sa a caregiver? Anya? Apay ka di analiday kayo, sir? Aday mawag itay ka ni Hertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan no. Ngem ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir? Diyan mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Asino nga taday ta nga imawag kenkwana? Gayem na siguro. Gayem mo tinangag ko nga inawag da. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singput mat ang mga sikaso kada kayo. Day tangarod kat. Pilitan nakpay ngag-therapy. No kasjay amasaduta. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirmam? Saan pa'y nga rod? Masurunak iti day abaldado. Tadapay kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikatin ang papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan apapanawon ti kabarbaro a caregiver na. Wala, tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggap ta. Nagbaligit ha? Aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubo. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamak ti ima. Sakon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam ka ni insan. Ijay samat therapy room. Nakakidamat. Naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Kan, saan akayat ni sir ti ag-therapy? Hindi na kaya taawanan namnaman na nga aging bagpay. Isuasi ka. Saan natila raramidam? Sige nga rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa'y. Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y ang makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man kit di. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kunanamat nga adalan na kanupay, sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag kit di. Panawan kayo manlangan. Pimanaw ka din. Wan, sir. Lading itek, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay nga imbagang. May mayat no didaan mo. Tapno dida namnamaan, nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyaman ak. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidamak. Tapno din akmanin pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y ang makapirma ti ima yo, sir. Ag-therapy kayon to. Tapno daras na agsubli ti sigod a panaggunay ti bagyo. Anya itateramiden ta. Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandatan ni mami no mapanta ijay. Mabalin ka di, ang mapantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasip nga tanangato nga mintipas dak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwarta man met, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang ruwarte gate ti mansyon. Sigin tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamat laang, kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak matlaangan ti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rudan, tamapantag pa share ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo.
Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti uratyo, sir. Masapula ka na yun nga aggunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara ka dagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapul nga ikagumakmat. Kasta, dahita ti kayat ko amang ngagan kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sikat imang patpatib ka rin ti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswenda kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manipo dita. Kanayo nak nag-therapy. Tapno makapagnakmat lang. Uwan, sir. Ngam, kidawat, adida ko mapay maamuan ama itultuloy ti therapy yo. May mayat sa nga agpaiso. Adida maamuan. Sino nga to tinag-text kanyak, manang? Apay ka, day. Kasla madanagan ka. Ada kami nag-text kanya. Kunana pumanaw ka di ta mansyon. Ay, sino nga to day to eh? Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas kadagi tinaglabas a caregiver. Iso pimanaw da? Iti anya kumaga po apapanawon da. Manang, ada ka di girlfriend ni sir? Hey, awan ti ammo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro nasango tinagaram. Sino tinag-text kanya? Pumanawak ka no? Idanon ko daytoy kani sir. Masapul amamon na daytoy. Saan mo pa nga ibagbagamanang? Amang ano makapadakas iti kasasaad na. Aking cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabunod ko a cellphone, kat iso ti inaramat ko anak text, iti caregiver ni Insan Charles. Di dan tumaamuan asikati ng text iti caregiver. Sa anak amanhar, tapno sarkit din ti bukod ko a cellphone. Di na ninamnama, kasi kapay akasinsin na timang trader kan. Masapul ti kinaalibtan, no bumaknang kan lumatay. Dahil kayat ko kan. Nalaing iti kalupan. Siyak pa iti ko nun. Nalaing da ito yung sweetheart mo. Mamati akon kan. Nga mas may maya, numaiganan tanti kwarta. Ay, di namat ngamin pirmaan ng dagiti papeles. Tapno mairwar ko kumanti kwarta. Ay, sinalbagkit di dahi abaldado. Ngam sikat ikaasidgan akabagyan na dito eh. Awan sa bali ang makasublat iti kinabaknang na. No di sika. No, adda mapasamag kan ko na. Mami, apay akasla na banog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak, tapno nga kapag na anak. Nagsingsingpat ka kadimat laang dito eh. Mami. Ay, mami. Nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga mo? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay. Dakas ka di, mami. Kaya't kulaan mat makita ti hardin ako na. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo. Numaidap ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakada ka ni boss. Barang kayat na nga itugot kan to ije mansyon. At paiso, mami? Itugot nakto. Ngam ipakadak pa, ha? Saan kan tulaangan asumirsirip itinapintas a mansyon? No dikat, makaunag kanton. Sige, mami. Hurayak day taagundaway. Sino nga tatang tuktok-tok? Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aguray ka. Urayom nga ulitin na. Uno umawag. Sakbay nga ilukatanta itiri daw. Uwan, tita. Gertrude, gayam! Ni Ami daytoy. Ay, nininang ko nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay.
Ay, inakilo ka tiri daw. Sige. Eh, agmano Ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa'y ni Mami? awan pa'y Ninang. Dandani siguro itan. Di mo ka diimbagakan kwa na nga umay ka ita, Ninang. Talaga saan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mami. Aday naramid ko dito a report, manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amatlaw ti inruar mo akwart. Uray madlaw nanto. Taawan maaramidan. Baldado matla. Nga madyo ti amamuna nga abogado. Amangan no idalan na iti black and white ako nada. Saan to ama pasamak da ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mat ama kapanaw iji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na amansyon. Kat dumtong to ti panawan. At duwatan to nga agyan iji mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y painanusak ti imay. Kasano nga iji ibagbagat? Umay ka kadi iji pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho gayam. Sayang mat. Sa maysa, asidagbasit dito'y boarding house mi. Adayo nga min iji ayan mo. Ang may sakaan nurse. Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di ta trabahom ako na? Diya ka mo. Mabalin siguro. Dinakmat siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijaayan ko. Agyaman naklaan gayam. Ngam ipasyar kan to ija mansyon, no lakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti adu a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatag ti kwarta ti mairwar. Day tangarot kat. Isungan umay, saan tangagpadlaw, anabasak na naimbag dagiti papeles. Di namat ket di mairwar dayta, no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga day di akasinsin ko. Sana mabalin day tayo. Iso nga agawaan nyo ti agpaimbag. Aman no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Mapantay ti therapy mo. Sige, sir. Kaiduron ko ti wheelchair yo. Sige, sir. Ikapatyo man ti imayo iti pagkapkapatan, kalpasan na. Ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka, tagidan ta. Ingatom dagiti sakak, tayaddang kumet. Sige. Iti bilang atalo, sir, Ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumatan. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may sa kayo, sir, 1, 2, 3. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Adot tao. Anyat aramidan nyo dito eh. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Adot tao. Tulungan kayo. Insan! Anyat aramidan nyo dito eh. Dakas ka din da kami dito sir. Umay nala ka no kitaan ti therapy room. Kunak lagi din padpadasan yung mag-therapy. Awanan namnama minsan. Dayta wheelchair mo ti panak opisina. Wan nga ro din san. Awanin namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti papapirmakan ka insan. Adda nga min dakkel a project tayo. Kat dakkel agatad ti kasapulan. Di kaya gapuran. I-review pa na imbag dagiti papapirmahan.
Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag ka kid din ayang agpirma. Apay ka di nga agapura ka, insan. Ay, Saan nga ing kapilitan dayta a project? Akong kunam. unakla kid din o agter therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ang aksidente. Day tangarod mat imbagakan ko anay tay. Anyangay ti kunana. Kaslay na namungan na matimbagak. Ngam ti ipapapirma. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pala kahit apirmaan. Baldado nga agpaiso. Ngam saan a baldado ti utak mo. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumpang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda ka may therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita ang madama ti therapy ni boss. Aman nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nangrunat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kasdi amadama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod at tulungan ti boss na. Santa nga ibagbagakin ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de, sapay ko mga ron, tamariing dagita nga urat. Tita, buisurot nak ni Mami ijay mansyon. Umay ka kadimat. Saan ama balin, dik? Amang ano saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay? Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin numapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Tasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? Nudikat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, gayam. Nakaawag ka mat? Wen kayam. Talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ti ospital? Wan gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasyanak iti kasasaad na no panawa. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sapay nagmayat dito eh. Imbag dito'y tasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, gayam. Sapay ko mga rot, tanasaya at timasakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman at gayam. Namnama at asapay kumamot takasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wano, iti pala ang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwa ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow, nagpintasan, Mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O anak, inta nga roda iti unag. Agkita kayo iti boss ko. Ay, Mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama? Wan, ngam saan ka nga agperdi iti sabong, wan? Wan, Mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadag iti nagduduma asabong ditoy.
Un nga ron, mami. Ijay boarding tayo. Awan sabong. Tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro din anak. No adda tayo dya unag. Saan ka na alikotag ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami. Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Hey, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dit, ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wan manang, kaya't na ka na makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Ah? Saan ka di a mansyon ti balayaw, Baraw? Boarding house laeng, Nana. Nasipngat no awan silaw. Anya? Apay anasipngat ako ng Baraw? Adu ngamin ti babalay iti aglawlaw. Isu ama sa pula kanayon nga at dasilaw. Angam ditoy, naglawa, nagpintas pa'y. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang. Ano sa nyo lang ang asungsung batang dagiti sa lunsod na. Good morning, sir. Simurutak ni mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin? Wala, baro. Napintas ka di ti hardin? Wan, sir. Kayat nyo, tasyak ti mangiduron ni ti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin. Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan yaman na, baro. O sige, ingkan iti hardin. Thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayo iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wan nga rata. Medyo mayadang kon. Ngam, kasla na pipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin anak recover, sir? Sige, ikagumaan nyo. Tadaklaan dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ak unay kan ka, Gertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapudnom iti trabaho. Sinapataak amasapol nga aramid ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak. Tanasingpot ka a caregiver. Ha? Apayakas lang naklat ka nakakita dito cellphone mo. Kitaan nyo. Basaan nyo ti text message. No di ka pa'y pumanaw di ta mansyon. At tadakas ama pasamak ka. Asino ti akin arami diti daytoy? Kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito mansyon, manang. Aguray ka man. Ipakitak man ka ni sir. Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir daytoy. Kastoy lakit dito inaramid da itiim mo na akakadwami ditoy. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Hertrud. Kapamindwa da ito yan a text anaawat na, sir. Anya ka di dayta? Basaan niyo, sir. Masiguradok akastoy matlaang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita at man nga rod. Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin dito? Masapol nga agyan ni Gertrude dito man siya. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan mana. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito'y amapaspasamak.
Adda ka di planong apumanaw dito'y mansyon, Gertrude. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanawa, kasanon ti anak ko, sir. Nalawa to'y mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito'y. Ha? Maarami dyo data, sir? Tapno makasigurado ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga alakmat lang iti security guard ngagbantay dito'y mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak dito'y. Awan pare ko. Agyan kayo amin dito'y. Naimimbag dito'y. Ta saan kayo nga agabang tayo. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito'y. Kaduam ida. Taing kayo alain dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansion, manang? Wan ading ko, adalugan di ta pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon, agay ay ayam ije hardin. Imbag man, takayat ti boss mo agyan tayo iti mansion na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. At makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak. Iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Nagsaya at matgayam ti boss mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natatak. Ngam awan pa'y pamanagnag ko. Paimbestiga tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon dito'y. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon ditoy. Tapno saan kayon nga agabang? Kan, saan kan kanayon nga umay kan agawed? Uwan matkit di amanang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alag a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kit ni. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Oh, Guard? Kaano pa ing adda guard iti mansyon? saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kan ni Baldado. Didak kano pastrakan. Iti anya aga po? Wah, day tangaron mat ipagsidda awak. Ano awan kano appointment ko kan ni Charles. Didak pastrakan. Iti anya aga po? Uy, day tangaron mat ipagsidda awak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat nga awan. Makastrag ka mat idijay. Uray anya nga oras. Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaad na. Sigurado asika ti may ranod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Ngun matkit di asihino pa'y nga iti mairanod no di siya. Siya pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan. No apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam, saan a pinastrik ti gwardya? Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-ada nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da. Saan ka di amay mayat no? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da manghiruar iti pondo, sir? Napanunot ko matay. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga po iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayani.
Bilinak ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la kuma pagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngem sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda kamat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalosak dito'y hardin. Kababain mo't no agyan tayo lang arudan dito'y alibre kat agsadot-sadot tayo pa eh. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wan, di. No makita daan nagagat tayo, di na tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami, cancer iti therapy room? Siguro Nakitak mat ang naggapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir. Saan ang makadigos ngagmaymay sa? Maimbagan pa'y nga ta, tita. Diyak mo. Ngamsapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasaya at matlat ta, Gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na boarding house mi. Kaya't masawan. Dita kayon mansyon nga gigyat? Wan Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Imbag man. Umayak tuman magpumasyag dita. Ito naman trabaho, Gayam. Wala ta umay ka ta nasingpot matibos ko. Ay na. Imbag pa'y kan ka. Tamansyon ti pagnana edam. Si Kamet, makipagnanaedak laeng. Saan ko ako kwa? Uray saan mo ako kwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga Roden, Gayam. Bye. Sige, bye! Nasingpot matikabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagamday ta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong ang narigrag. Sa anak nga rod ang nagkamalian ang alakad akwada dito yung mensyon. Uwin, sir. Matulungan dak iti trabaho tagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito nang runa ni Hertrude. At damarik na ka nagbaliwan ti bagi. Manipod iso ti mang therapy kanyak. Sapay ko mga rod, tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumat day ta, manan. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir. Maiaris yung dagiti sa kayo. Agyaman at Diyos ko. Diyak ni namnamay. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day ta adakkel tinamnamayo. Dakkel nga utang ko dayto ikan ka, Gertrude. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagam. Ikagumak ti amin, tapno aging bagak. Uwan, sir. Kat laglagi pa nyo, uray kasano ti lidem ti langit, at dalat pa dumten nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di tamay sa nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawa? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan. Saanan? Ang mga no agpinungot kayo pa'y. Iparit ni Baldado yagi skandalo dito yung opisina. Danto aldaw na dayta akda. Ipakita kan kwa na ti sapulan. Ang mga no agdamot ng bilin kan kwa na. Nagtureden no awan ng bilin kan kwa na. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti daduma akadwata dito opisina. Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako nam? Oy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon, kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to eh. Sir, anya nga ta ti resulta ti panag-imbestigar da, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntunan da.
No asino ti nakaregister iti dayjay a number. Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Amang ano ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na ngay baga, ngawan namnamak nga agimbag. Apay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na tayo therapy room. Di na kayat amaimbaganak. Maawata kon, no apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang tipira. Ngem no mapanek na kaktiam. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wen, ngem napatpatagkan kwa na tipirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Wen barok, nalaing ni mamim a therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpatak ka di, barok. Super, sir. No kanusul pang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no amaimbagan. Nasingpat ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat amaimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no amaimbagan, no agsingsingpet, ken agtungpalak. Iso nga rod makatakderak, na nasingpatak. Talaga anasingpet kayo, iso makatakder kayon. Mala, agsingsingpet ta nga rod, ta iso ti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo, tapno mawatwat isa kayo, sir? Jaywalker laangan. Kabaalak na ta. Masapula padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige, tagpagatangak. Ngam saan asika ti mapanggumatang. Tamang ano at dadakes ang mapasamakin. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno umay da i-deliver dito eh. Adakan ka dahit, Hertrude. Sikan ti makamo. Sige, sir. Itamat laang. Agorder akon. Agyamanak. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyon na, gayam. Mabalin ka diti pumasyar dita mansyon? Una, umay ka. Ibagak ka ni sir nga da umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rod no kayat na, sakbay nga umayak dita. O sige, Gayam. Ipakadakan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige. Taibagak day takan kwa na. O sige, urayik nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka di parupot mo? Saan ang ma-espering tirupang? Uy, sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na, ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Uy, Kasanutan. masurunak. Nagadugot nga amho ti sinalbag abaldado. Kaano lang ang adida ka pinastrak ijay mansyon? Ita, ti bank account ti may sa kumpanya ti na-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamag ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbaga ni mami? Umay dito'y nininang ko ami? Uwan ka no, dik. Imawag ka ni mami. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro, dakkel ka no mo ti balayda. Ngam saan ang mansyon? Ay, nakitam ka di mat ti balayda? Saan? Ngam, dayta tinakuna ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akaslay di boarding house?
Awan pa'y pagay ayaman ahar din. No kayat mo amansyon to matipagtaangam, agadal ka analaing. Masapol nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ro ti aramidat. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayan ti gate. Di nakpastar ka ti gwardya. Orayon nak nga rod, ta umayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidong ita, dita mansyon? Kalkalpas ti therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, agurayak ditoy. Istrikto nga min daytoy gwardya ditoy. Day tamin tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay. Mayat magkit di ta istrikto agwardya. O sige nga rodan ta umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunegak. Ay na, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbanlaag kanya. No saan aga po iti day jay, ada kami pailaan ko maiti boarding house mi. Balaag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak ka no kayat nga dadakas a mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mo't ka no. Ada na ang kabagyan na akayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam, matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayhat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami, ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss ti gayam ko? Sika? Ami? Agam amu kayo? Sika ti boss ti gayam ko? Ha? Ami? Sika ti gayem ni Hertrud? Agam amu kayo? Iso ti nurse ko, idin ospitalak iji syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din noan niya. Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo iji ospital. Kastoy, nabayag anak ka wheelchair rak. Nadangran namin ti Dorio. Iso na paralyzed ti Bagyo. Ang yamita, makatakdar kayon. Dahi takit babaan iti anos ti gayem mo, ani Hertrud. Ay na, congrats, Gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist. Iso ang natulungan ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakot tabuyugan iti kararan. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Ay, awan nga rod. Tanak ka first account ti negosyo. Nga uray at daigam mo a pamalubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-first ti bangko. Malas tangarod. Kunak no pagsayaatan ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti muna a caregiver. Nabutbutan ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakidtot. Awan bubot nga na. Uy, dakit din. Ta sa anak pa yun ang makaunag iji mansyon. Mang panuno tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod a panagtalagkan ka ni boss. Di palubusan na ka amang iruwarmanan iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsubli pa'y ditoy? Umay tumanan anak, mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad.
Ay, di mo kadimot kaya timapan ijay syudad, mami. Dito'y tayon, anak. Kasla syudad mo't laang dito'y. Kaya't ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sa pulom dito'y, anak. Ada tayo dito'y mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Unmatkit ni mami. Sige, mami. Tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige, anak. Ay, ti anak ko. Inosente pa'y laang at talaga. Sir, apay ang makapungpuntot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon ka. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Dahil talaan, minor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti minor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan, tapno agbaligi iti madi a plano mo. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan nyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras da iti a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw, damagak no mikat taas itatalugod, wenno idarum ko. Nagawan ba inday jay arubin? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amam ka din tinaramid na, manang. Dak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo timbaga ni boss itay? Wan! Imbag at alasin pa ni boss. No sabali lang. Indarumdan. Di na ngamin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ana imbag. Sa bagay may mayat no ti pannagnanat into na rin na. Tapno mas daaw dan to into nagparang iji opisina. Day ta ti tartari gagaya ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito'y ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio. Agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibaga. Tapno maimbaga na kon. Day tati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick, day takada kayo, sir? Iso timbaga na. Hindi nakita na nakatakdera. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaga na. Ala, nagluho da nga ubingan? Nagturad anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang ngagkan ka. Iso at tinulad na. Sa bagay, day tangamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan ana alikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadagi ti lutom asaan ko nga amu. Nalakalaang tagluto basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ag ti panaglutom. Tapno adda pagtulada. Tapno kanayon kayo ang matulungan di ti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan, balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto. Ha? Anya ti ko na yun, Ana? Ni Ana tinagluto ka dagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Laptis pa'y laing da ito'y Mabalin ka di mo't lang tilot, sir? Mabalin, takan ka nan tayo matan. Nalaing ka mat gayam. Nalalaing ni manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga siya tumot ti agluto. No kaya tiyaw,
agsisinublat tayo aglutaw. Wala kami tinidik, Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kita man, sir. Puro kwarta ti kayat na irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol aba kapag nakaadagos, tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikaguma, nulakit ka ba ala ko? Mapanta adwa di opisina. Itugot nak, sir? No kabalak to, saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Sino ti sukatyukan kwa na? Sika, Ha? amok analaka ka makasuro, tanalaing ka. Itatanalaing tayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kong ti abogadok. Alaan mi amin kini Gertrude dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta lang ti alalmanin na. Anya nga ti aramidan nyo kan kwa na ita, sir. Pagpilyag, no agrisay, when no idarum ko. Agpatingga nga rog ti kinalaing na ano kasta, sir. Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan. Sapay la kuma. Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yo, sir. Sana bale? Kadwak da Gertrude ken ti abogadok. Imbaglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso da itahmanan. No pimanaw adagos ni Gertrude, saan kumaakas to'y tinagbanaga kita? Saan akpay kumamakapag na? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss, ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti cheque, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Unsa nga agpaiso. Anya nga ti pangay-ayo. Tapno pirmaan na ti kayat ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya kong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir? Papanawon na tayon dito'y mansyon? Pagkunaan at papanawan na tayo. Digusan ka di pa'y ni mami? Kat makakutimot ng tiima na? Ha? Ay, kasan mo agpaiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabaling tayo, ta makipagnanaag tayo laang dito'y. Anya nga tanukid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, di. Ibagam to kan ni mami, norumwad da iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama pa ni library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apapelis ti sangsangwanda kan ni sir. Nakasagana ka din ang mga wagkin ni Boss Baldado. Adasag no anya ti kunan. Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor kan nakti gwardya. Sige, ibagang mo importante, tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pa'y lapirmaan ti papeles. Amangan no abda maaramid ko kankwana. No dayta ti kasapulan, tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No dayta ti ultimo remedyo. Aramidak. Idi pa'y kung mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak.
Tapati dagiti cheque apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin, di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangag ko ti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minodamagan na no apay nga ada kanyak cellphone nyo. Pagparangam aking maro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay dito. Maawata kung ti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam naman. Dandanita ama pa ni di opisin. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertog. May mayat no sikat agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din timbaga kasuruan ka. Mamati ak analaka ka makasuro, kunakman. Agyamanak iti panagtalat yo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y sana nakaadal. Ngem na doras ti negosyo na. Hello? Sino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ningsan. Di na masungbatan takim maro ti kasasaad na, sir. Ha? Anyat kaya't mo asawa na kimaro. Tumangad ka din iti barsangan insan? Huh? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir. Isakit mo ka di ti among abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigurado laeng ni sir. Anya? Unay mo't daytan nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti among abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigurado laeng ni sir. Kaya't mo asawan. Adda man nagdakdakas anapan dita. Kasta nga rod, sir. Kaya't laang nga ilisi ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Isoan na ngala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak dita mansyon? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awanton ti gwardya dito'y mansyon. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis. Uwan, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka nung amin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kiti day tamot ama nagdakdakas. Buklis tilanggong. Ay, uwan nga rod, sir. Halaga abuklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na. Kuna ti caregiver na. Kenmaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Tadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam nga pinastrak na ka kumaa. Saan kano akayat ni insan a mairamanak? Isu a binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray si ka, kat adda madi a planong kontrakan ko na. Siriblang ti kasapulan. Tapno agswerte iti biyag. Ay, kaano nga ta ang maigaman taday ta swerte? Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro ka no ti kasasaad na. Itatama kapag nakmanan. Kaya't ko ayibkasken ka tinalaos na panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanya. Kat pagraba nga, kaisukot nga rod ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko. Sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak nga paimbag. Iso nga ka gumaak ti amin. Lipatin yung dayjay, sir. Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Ala, pakisagaan naman nga rod dagiti awit at imton bigat.
Alain ta amin dagiti papeles. Sige sir, awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yo? Wen, ket agsagana kamaten, para iti umuna nga aldaw ta, ije opisina. Apay nga inubar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di papanam? Mapan kami kano ka ni sir iji opisina. Kabaalan na ka din? Kabailan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iji opisina. Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnama asaan. Tako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iji opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan adin ko. Iso adinak istorbuan tagpalasak. Masapol asaan asinsinan ti langak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wan amang lang. Mang-opisina ko naman. Kaduang pa'y ti owner kan manager. Mala, ingkarot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude. Nakarubot ka mat. Itati ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din day dyan. Nalipatak pa'y hit din. Rumwar siguro matan ni sir, di ta kwarto na madamdama. Insagana kung idi malamdag iti arwatan na. May kabil namat siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimat dagiti ihimanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasagana matan ti driver amang itulod kada kami iti opisina. Anya ka tatimako na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni sir iti opisina na. Nang runa da di Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti Mayla. Ay, nagtauran ni sir. Ay, bangking ti kurbata na. Good morning, sir. Aguray ka itarimaan ko pa iti kurbatan. Bangking ngamin. Good morning, Gertrude. Nagpintas ka ita. Uray da kayo mat, sir. Nagtaer kayo. Nagmayat aboy. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Gertrude ti kurbata yaw sir. Bangking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Diyak namin na isimpa na imbag. Uray no anya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan lat di na masasao. Intayo ka din, sir? Wen, sikat timang igam iti tulbag. Sikanto timang lukat iti opisina. Saan pa'y wana makagaraw dagiti imak? Okay, sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, sir? Wen, kasto'y gaham ti aramid na, no awanak. Maladaw da asumulat. Rumbang ko mga dadan, tadandanin 8:00 iti bigat. Lukatam day ta arwangan. Di ta ti opisina. Ibilin ko ang mapanda amin ijay conference room. Ijay tayong agkikita. Kadwata ti abogado. Okay, sir. Lukatak nga rodan. Sir, nagtapo. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayan, awagak ti janitor. Pati ijay janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidagiti atat tao. Saan kayo ko mga agpungtot, sir? Umunapay lang nga aldaw yu ita. Day tangarot. Umunapay lang nga aldaw ko dito eh. Ngem makapa-stress. Ne, apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Amang ano impadalos na iti janitor. Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapog siguro, tanabayag asaan analukatan. Ala, umunagtamatan iti opisina ta. Anya da ito'y naikabil iti ruangan a notice. Proceed to the conference room.
Ni, Sino tinangikabil dito? uy, Babaeng iti tawa asarming. Madlaw nga adon ti tao iti unag. ni, apay nga daw. Oh, siyak ti kangatuan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Asino ti nagpa-conference? Inta nga ruden tapno makita no asino ti pagungtang. Simbangpat ka matlaangan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikap pa'y amin nga opisina yon. Oh, insan? Adda ka dito'y? Kasano ang napasamak ka dito'y? Kung nati caregiver mo, aking maro ti kasasaan mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo. Kwa, insan. Na-traffic kami lang kanimay na. Kabayatan ti kawan ko. Ada dinutukak anang i-record ken nang i-video kada kayo. Agparparang nga da saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Ani. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensya. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayo. Tano saan? Idarum kayo. Saan ko mamatakas ta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibak? Ah. Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balaag? Diyak mo rin nga ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Saan kan ang makapaglibak? Taim-paimbestigar ko amin. Kasano pa itan, sweetheart? Pawanan ta ka din iti trabaho. Ibilin na mutan nga ala ang tadag iti gargarat ta dito opisina. Tapumanaw tan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagbali na manager. Uray siya nga rod. Ado mo ti utang ko. Uy, nagbiagak akas la milyonan. Ang gamita, kasano na? Dakala parikot ni taday to Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Uy, agpada ta maipasungal ngal iti parikos. Madanagan ako, nay. Apay nga min, naaramid ta ti kastoy. Uy, agbabawi ak itan. Nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Uy, masapul nga agbalbaling tan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da rin namnama, ang makapagnan. Wan nga rod, amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. No asino pa iti kabagyan na, iso pa iti traidor. Katgapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan. Naikatan iti trabaho na. Iso ang maditi na agom iti pira. Talaga amadi ading ko. No ipulang tayo tibiyag tayo iti na marswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wen amanang, an-anwom ti ado apira, no maipurwak kanto, mat ija impyerno. Gertrude, sika ti asistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asika ti agbalin a Reyna ti pagtangak. Reyna? Kasano ko mati pa nagbalin ko arena, sir? Nabayagan nga gayatakan ka. Ngam awan lat kired ko amang ibaga. Agayak ka iti, may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko idi nabaldado ak. Ngam idadakan dito'y mansyon ko. Inot arin man yan, tinalidam alubong ko. Karbangak nga aramidan day jay. Tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na. Naimbag abigat yo, Sir Charles. Kastamat, Dick. Adaman damaga. Ha?
Kaya't nakadingag bali na dadim? Ha? Daddy? Mabalin mat, sir. Awagan kayo lata iti daddy, imbis asar. Nagsingpot kayo ngamin. Alo ko yung ngarod ni mamim, tapnosong batan nakon. Katagbali nakon adadim. Ha? Sumbatan? Anya nga iti sumbat na? Ibagam kini mamim, akayat nakagbalin adadim. Maawatan nanday jay. Ay, kastagayam. Sige, inak nga rod ibagakan ni mami. Apay nagdardaras ka nga imay dito Mami, idawag ko ma. Asong batam ni sir. Takayat ko nga agbalin adadit. Dik, among ka diti sasawan? Amok mami. Please, mami. Kayat ko ni Sir Charles nga agbalin adadit. Saan mo ka di akayat ni Sir Charles? Kayat ko nga masapol at tingitingat pa'y anaimbag. Sakbay nga... Mami? Ay ayatam ka di mat ni Sir Charles? Kwa? Saan ko nga inaramid amin akabailak na agimbag? No saan ko nga ay ayatan? Ay, Nangit ko day jay. Saan kan ang makapaglibag? Ha? Kablawan kayo. Sir, ma'am. Agyaman na, ngam di nakawagan iti mama nang kas kumalatan iti sigod nga awag mo kanya. Ngam nagbalin kan nga asawa ti bus ko. Uray pa'y manang. Kaya't kulat ti sigod nga awag mo. Kablawan ka, gayam. May sakan arena iti mansyon. Di nakman awagan iti Reynan. Agyaman nak iti kablaaw mo, gayam. kablawan kayo adwa. Daddy, mami. Agyaman ak unay kan ka, basit a prinsipe. A celebration